Suġġerimenti mgħotija mill-Kap Eżekuttiv ta' Ryanair David O'Brien lill-awtoritajiet Maltin dwar kif Malta tista toħroġ mill-kriżi li kienet fiha ġew injorati kompletament. Dan qalu l-istess O'Brien meta kien qed iwieġeb għall-mistoqsija ta' Net News dwar x'pariri jista' jagħti l-Gvern biex joħroġ lill-linja nazzjonali tal-ajru Maltija minn sitwazzjoni prekarja. No, I gave a couple of tips. I gave a few tips about 4 years ago. They ignored me. Din il-mistoqsija saret waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-okkażjoni tal-ewwel titjira tal-Malta Air bl-ajruplan il-ġdid. Din il-kumpanija li hija sussidjarja ta' Ryanair li bdiet topera f'pajjiżna sentejn ilu hija kumpanija li rati twelid tagħha minn żmien Konrad Mizzi. Today we're here to celebrate the birth of a new Malta-based airline which is owned by Ryanair, which is Europe's largest airline. Intant preżenti għal konferenza ta' tlieta kien hemm il-Ministru Il-Gvern bħala l-Ministru responsabbli mit-trasport. Iżda għal mistoqsija diretta lilu dwar kemm hu komdu jintrabat ma' attività li kienet imnedija mill-eks Ministru Laburista Konrad Mizzi, Borġ l-ewwel prova jirridikola il-mistoqsija. Imbagħad iddeċida li jattakkana b'mod partiġan. Ma nistax nifhem x'għandu x'jaqsam mal-grupp Ryanair jew Malta, because the question was the Maltese, the opposition party media journalist is asking me how satisfied I am to open and inaugurate a baby of former minister. Ironikament, il-Ministru Laburista fil-messaġġ tiegħu fil-konferenza ftaħar bil-mod kif Ryanair għażlet lil Malta għal dan l-investiment. Differenza kbira minn meta Gvern Nazzjonalista ħad deċiżjoni li jiftaħ is-suq lil-linji tal-ajru low cost. Dakinhar il-Labour kien kritika l-mod kif intlaqat l-ewwel titjira tal-Ryanair fl-istess mitjar bħala laqiżmu. Id-deċiżjoni tant kritikata mill-Labour kienet fil-fatt storja ta' suċċess kif ikkonferma l-istess kap eżekuttiv ta' Ryanair. Ryanair Group is and will continue to be a significant contributor to the Maltese economy. Il-Ministru Il-Gvern min-naħa tiegħu baqa' jinsisti li jagħti din it-tweġiba dwar l-eks kollega tiegħu Konrad Mizzi. The former minister wanted to have a baby called Malta. It's not true. Fl-ebda ħin Net News ma qal li l-Ministru Konrad Mizzi rrid ikollu tarbija ma' Malta Air. Iżda anke hawn Il-Gvern baqa' jilab bil-partiġaniżmu politiku.